Yesu Kristo nashime cyane bakunzi beza bijambo ry'Imana hano mbiganeza ashoboye amahoro y'Imana bane namwe ineza y'ijuru ku buzima bwanyu impande zose aho muherereye Imana waho umugisha tugiye kurabira hamwe bimwe mu vyabaye mu minsi 40 Yesu amaze kuzuka turabira hamwe bimwe mu vyabaye mu minsi 40 Yesu amaze kuzuka tuzorabira hamwe bitangaza kimwe ku kindi ko byagiye biba abo tugiye guca mu ncamake ibyabaye bikuru muri no minsi 40 Yesu amaze kuzuka. Ndakwibutse Yesu amaze kuzuka yaciye yambara ubundi bwiza bwa bwiza yahoranye mu ijuru mbwa yaciye yambara rero yagumye yereka abigishwa mu bundi buryo butandukanye bataza havuye batazi nagiye kuryama imbere y'iminsi 40 Yesu barabana n'abigishwa ariko amaze kuzuka ntibasubiye kubana nawe ndetse kiretse no kumukora ko ntibyashobotse kiretse Toma umwe yemera abonye niwe yamukoze ko wenyene byose tuzagenda turabira hamwe. Rero igihe cya mbere cyabaye Yesu yigeze abigishwa inshuro nyinshi cyane byakozwe n'intumwa igice cya mbere mu gatatu Yesu yiretse abigisha mu minsi 40 abereka ko ari muzima koko kandi ibi byakomeje ukwizera kw'abigishwa. Yesu cyane cyane byatumye abigishwa bizera bamenya yuko batihenze uwo bakurikiye yazutse kandi ari muzima. Yesu yarazutse ari muzima ubu tuvugana yicaye iburyo bw'intebe y'Imana Data. Yesu nashime cyane. Kabiri Yesu yari afise umubiri w'ukuri. Haleluya. Kuko Yesu amaze kuzuka byaragoranye yuko bamwizera. Yesu yarafise umubiri w'ukuri niyo mpamvu ubona Toma yarahaririye kuko umunsi wa mbere abiyereka Toma ntiyarari mwose yari yagiye bazi ko Toma amaze kuza abigisha bamubwira ati burya Yesu yatwiyeretse kandi yarazutse. Toma ntiyigeze abyizera. Mu gitabo cya Luka 24 umurongo wa 42 kuduga Yesu nashime cyane. Yesu yarariye imbere yabo yerekana ko atari impemu ahubwo ari muzima. Turabona Yesu afungura asangira nabo yanashime cyane. Ndakwibutsa umuzimu ntujya kandi ntunywa ariko Yesu yagombye kwerekana ko ari we ko ari wa wundi ko ari muzima. Imana nishime cyane. Ikindi Yesu yerekanye ubushobozi budasanzwe mu gitabo cya Yohani igice cya 20:19 yinjiye aho bari imiryango yugaye. Haleluya. Yerekana ko afise ubushobozi bw'Imana. Bwa mbere bakibana ntiyashobora kwinjira ahantu hugaye babanza kugurura ariko amaze kuzuka yabinjira ahantu hugaye akananyika mu buryo bucanke buriya. Rero Yesu hano yariko arabereka yuko haleluya Yesu amaze kubasanga ahantu bari muri sare ngo yinjiye aho bari imiryango yugaye yerekana ko afise ubushobozi bw'Imana. Imana nishime cyane. Ikindi Yesu yatanze ubutumwa bwo kwamamaza mu gitabo cya Matayo ibice byaho ni 28:19 turabona Yesu gati ngo nimugende yabatumye kujya kwamamaza ubutumwa bwiza kw'isi yose. Yesu yabahaye mission ati genda muvuga ubutumwa. Haleluya. Yesu mwashime cyane. Turafise mission. Imana nishime cyane. Ikindi Yesu yadusezerana impemu yera amaze kuzuka yabwa ategeka ngende nzorungikira impemu yera. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ni 1:5 kandi bishatse 5 yarabwiye ko bazorinda impemu yera azobaha inkomezi. Haleluya. Turabona impemu yera amaze kumanuka bagize inkomezi. Umwe Petero yatinya atangura kurinduka akora ibidasanzwe. Umunsi wa mbere Petero avuga ubutumwa hihanye abantu barenga 3,000. Haleluya. Yesu mwashime cyane. Rero yadusezeraniye ko azoduha umwitsa ko azoduha umufasha. Imana nishime cyane. Narivuze impemu yera kuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi Yesu yasubiye mu ijuru nyuma yo kuzuka muri ya minsi 40 amaze gukora ibitangaza bitandukanye yasubiye mu ijuru. Imana nishime cyane. Yesu yasubiye mu ijuru. Byakozwe n'intumwa 1:9
yaraduganywe aja mu ijuru imbere yabo. Yashakira cya turabona Yesu abasezera. Imana nishimwe cya indwi isezerano ryo kugaruka kwa Yesu. Yesu yatanze isezerano ko azogaruka mu byakozwe n'intumwa nyene 1:11. Abamarayika bavuze ko azogaruka nk'uko yaduganywe. Imana nishimwe cyane. Mbega mwabagabo uko mubonye nduga niko azogaruka. Rero turamwiteze Yesu tagiye kuza vuba kandi akwibutse ibimenyetso bikomakomeye muri byinshi byavuzwe byerekana ko Yesu ari hafi kugaruka biramaze kuboneka. Rero Yesu nk'uko yaje kandi azogaruka gutora abamwizeye, gutora ishengero. Ndakwifuza ko ishengero azotora nawe uzoburimwo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana iduhana umugisha mu izina Yesu. Ino minsi 40 Yesu akwiyereke, Yesu akuganirire, Yesu akuvugishe mu buryo budasanzwe. Ikiganza cy'ijuru kiri ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana bane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ari itangazo niri ntakiri mumva Yesu yarazutse. Imana ishimwe cyane. Shalom.